Tuğanдар, assalamu alaikum, urmаттуу kanalыбыздын көрүүчүлөрү, YouTube көрөрмандары, саламатсыздарбы? Мал чарба көрүүчүлөр. Ушул экраныңыздарда турган эки баш музоолуу уйлар сатылат. Достор, көрүп туруңуздар, назар салып, ээси маалымат толук берет. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Чүй облусу Сокулук районунда 22 апрель 2026 жыл. Ушул 200 алатоо менен аргын болгон породада уй сатылат. 17 литр sütü var. 4-cü tut, 4 soskaz işteyt. Sağınga joş. Uydun boyu 1.30'dan aşık uydun boyu. Buna soskalar var, raboş. Bunda erkek muzosu var. Akarsalar sındarı. Uydun soskalar var, raboş tört. Yumuşak. Sağın udumlu. Muzosu 20 kişi üstten aslında ne olur mu? Bazı muzosunu. Cindi muzo. Kimdeki muruktuka, maldıka izleyenler bu sefer erkek muzosu. Körümüzden buna can başlar. Öten mıhtı. 2,5 aylık muzo ona. Taze aşıyız. Ay canına maşallah. Can var. Bu yeni olan bası 285 bin som jakını. Buna taze germanski şüs tenasını yeniyor. Bu çok. Aynen. C3 işleri, densolukları jakşı. Köpkö çıkkan. Uy. Soskaları var, ravoçi. Buna dişleri. 8 diş, 8'cilerini hem çağırı adamına. Kürek muydan dişleri hali. Bol. Ne bu kadar? Şu taze Alatoo paradasında uyu satılat. İkinci tut. Diş altı diş. Keçe tudu. Uzoz üst üstüne asimleni olgun. Şu üst asimleni olgun boyunca. Şu üst oldu. Soskalar var. Raboç. Namuz onu da jakşı tudu. Bu ikinci tut. Hazır 8-10 litre us berip atat. Sağınga joş. Uydum boyu 1.35'e yakın. Soskalar joş, sağınga udobny. But götürüp 4 soskadan işte yumuşak. Şimdiki mallık olsa görünüzdür. Birinci tutunda 15-16 litre süt bergen. Buyursa bunun uzunlarıyla koşar. Hani diğerinde. Boyu 1.35'e yakın. Orta boy. Şu üstümüz olsun yani.
Sütü maylı. İkinci tut. Bazı 220 bin son. Kim var? Şu. Az muz olsun can da lecret. Gece tuğuldu hazır. Baylayla kusmuz onu hali. Туугандар, мынакей ушул кетип бараткан уйдагы таза швиц сатылат. Бул дагы музоосу менен экинчи туут 25-27 литр сүтү бар туугандар. Көрүңүздөр, ээси менен толук сүйлөшүп соодалашып алсаңыздар болот. Жаш 6 тиш, мынакей экинчи музоосу 25-27 литрге чейин сүт берет экен туугандар. Көрүңүздөр, мына музоосу ушул. Баасын 380 миң сом сурап жатат. Соодалашуу жолу болот сөзсүз түрдө. Ал жагын сүйлөшүп алсаңыздар болот. Доставкаларын мына уюштуруп берет. Мынакей ушул музоосу менен сатылат туугандар. Көрүңүздөр, чалып айланышып алсаңыздар болот. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз.